Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa dagiti Salmo Kapitulo 1, versikulo 1. Nagasat ti tao, adi mangipangag iti pamagbaga dagiti managdakdakas. Di natuladan ti aramid dagiti managbasol, ken di makikadwa kadagiti mangrabrabak iti Dios. Papagayam, intay denggan ti maisapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Arak mo't manin ti sangsongon, pare Alex. Anya manin. Ala. Agtugaw kagi dito, uminom tayo ti arak, Nilson. Dito ka diti makagapuno apay nga text na. Apay, di mo ka di kayat, pare? Ada pa nga min trabaho kay di bangkag inton bigat. So, sana mabalin nga agsyatak. Ramanam lang, pare. Kan may sapay, amang ano, day tapay ti pagrugyan ti pamikan ni bakit. Apay, ipalubos mo ka di. Alapdan na ka ti asawang, pare Nelson. Ha? At do'y paluto mapulutan, lakay. Agyaman na, Christina. Nangagkutimbagam kini Nelson itay. Apay ngamin ay apilitam nga uminom. Kat di na nga rod kayat. Awan mati dagas na. Baka tudo Ala, nagsyatan, pare. Ramanam matlang. Saan, pare? Inton maminsan tulangan. Atakon, bakit? Ne, kunak man o da pagsaritaan nyo ka ni Alex, lakay. Inayaban lang matat no uminom kami ti arak. Anya? Uy, di kagdanat. Kabayalak mo ta kontrolon ti bagik. Maragsakan ak no kasta, lakay. Siya kung tiagtupi ka dagiti bado alin ba ang bakit. Si kalatan tiagluto iti pangrabyan ta. Naimimas ngamin ti lutom kahit. Bolaan nakmanan. Ne, nasapa ka mo't anagriing, lakay. Mapanak iji bangkag bakit. Tagmula akman iti tugay. Urayan nak nga rod, taag kape aksak bay amapanta. Saan ka na sumurot? Dito kan balay. Ay, saan na mabalin Naskan atulungan ka, tapno ado ti maimulat Sino nga tagluto? Adamot ti anak ta. Awan klase na? Awan, holiday ngamin ita. Basta nga ron, agkapikan. Tagkuyog ta na mapanigi bangkag. Kunak man no nakaluto kan, bakit? Saan pa'y alakay? Naibusgayam ti kayo. Awan ti pagsungrod tayo. Ay kat, inka mangayo Anya pala raramidong may? Sikak kuman taawan mo ti trabaho. Ala, agrobat ka kitain. Tapno, makaluto ka niti pangaldawan ta. Ne, si kamot ti lumabas iti paraangan may mare. Ne, kasla nagdagsan day taawit mo Ay, wan nga rod mare. Ay na, nakakaasi kamot. Ala, ibabampay. Ni Alex ngay ngamin. Ay, sana mapangnamnamaan ti asawak mare. Sana bali, takabaulak pa'y mo't. Ala, agmerienda ka pa'y nga rod mare. Adalinutok akamote. Saanin mare? Ni, apay kumaasaan, kat madlaw mabisin kan. Naskan nga agawid akadagos mare. Ang mga numakapungtot ni Alex kanyak. Kasta aya. Sige nga rod. Agan-anad ka Ituloy tanto laangan ti agistorya iji karayan, inton pa naglalabamanan. Ni Christina ka di jado ti awit na kinasarita may tayo na lain bakit? Wan, ni Christina day jay lakay. Isuman ang timbaw ni pare Alex mapan mangayaw? Ay katwan day jay pay laang mat atao ti kunam. Masyanak unay ka ni Christina, bakit? Uray siyak. Narigat mat ngamin no makibiyang takadakwada nga agasawa. Amang datapay tiguraan ni Alex. Tilang may tulong takadakwada, kiti pa nagkararag ta. Nasapay la ko mata malawlawagan ti panunot ni pare Alex. Husto ka lakay. Sana bale, i-request kun to di simbaan nga ikararagan tayo ida, inton addamanan prayer meeting tayo. Pare, sa dino ti papanam ngay. Ay, inaksukunan di bakit?
Tulunga kamang bagkat ka dagiti linabaan na. Anya? Ay, under desaya kamot nga ro da, pare. Saan mo pare? Sige nga. Di mo sukunin di bakit mo? Saanin? Kapailandan nga yawid dagiti linabaan na. Ay, uwan kayang pare. Amangan no, kayat mo ti sumurot kanyak. Iti sintro. Anyat arami din tayo, Jay. Mapantag para, pare. May ti jay. Ato ti chicks. Saan saya ati kasta planong pare ah. Ha? Hingga kita nagpules. Taurayin ka dito kalsada. Tapno mapadasam mo ta. Ay, saan? Jack sumurot pare. Ha? Tulungak ti asawak. Ay, lukas ta nga ron, pare. Talaga nga under desaya ka. Nagadumot na itabado alin na ba ang Mari Cristina? As inungay timang bagkat ka dagita. Umay ka din ni pare Alex? Saan, Mare? Ano sa kun abagkatan Kabaalakmat. Nagadumot na itamare. Agtalag ka kadinghanyak, Mare. Kabaalak abagkatan amin dagitoy. Okay, dakaw. Nakalaba kayo? Nalpasa akong lakay. Urayot lang ang amalpas ni Mari Cristina. Kwa. Ure umuna kayo ng agawid, Mare. Sumaruno ak tulatan. Ani, saan ang mabalin Kasano ngayon o dada ka sa mapasamak kan ka? Kan may isa, nagkuyog ta nga imay ditoy. Iso nga agkuyog tamanan nga agawid. Okay laang, Mare. Awan mo't pagdanagam. Mabiit man laang. Tulungan ka laangan amang ibanlaw kadagitili na ba ang Mare? Ala. Yawid kong dagitili na ba mabado ba kahit? Tagkuyog kayon ton nga agawid kun ni Mari Cristina. Ne, imay kayo matitoy balay tatang. Ada ka di masapulyo. Ada ka din ni Nelson, anak kao. Awan tatang, napanidya bangkag me. Ay, ada ko may bagak kinkwana kahit. Urayan nyo biitan Agawid to day jayan, inton madamdama. Sige, urayak lagay. Ay, gayam. Kasla nakita ka naggapu ka di sa balay da Cristina ken Alex si di kalmat. Tatang, tinulungak man ni Mari Cristina anang bagkat kadagiti linabaan na. Nasayat day tangay naramid mo, anak kao. Ay, saan nga min atulungan ni Alex di asawa na? Taday talag barbar tek tararamidan na. Nga ron tatang, nakakaasi ni Mari Cristina. Ay, gayam, ada kape di ta termos. Amang ano kaya tiyuti agkape tatang? Ay, man. Ay, kaya't ko atag kape ti barakaw. Mabit lang nga ron, tayalaan kayo iti tasa. Alex, anya tinaganday ti lalaki ang kadwam dito ladangwan? Ni pare Nelson day ta, Kelly. Nagtaelsikan. Di mo ibaga, nagkursunada ka kang kuana. Panagkunyak katuan. Ada ka di cellphone number na kan-kan? Ada, kumpare nga ron day ta. Itad mo man ngerti number na kanya. At asawa na. Anya ko manood ang asawa na. Makipagayamak na ang man. Ati ti cellphone ko. I-save mo man kit iti number na. Sige man lang. Buti nga ron din ka cellphone mo. I-save ko ti cellphone number na. Thank you, Alex. Hello? Hello? Si kakadiday ka, Nelson? Sino ka? Apay nga maamom tinagan ko. Kelly tinagan ko. Kaya't ko kumati makipagayam kan ka. No? Awan ti ako nga. Sino tinangalami ti number ko? Saanan anapatag no asino tinangalaak iti number mo? O anya, mayat ka makipagayam kanya. Pasensya ka na. Mawan ti oras ko para kan ka. Ano kayat mo? Agkita ka. Awan ti oras ko para kan ka. Addan asawak. Ket jak kahit amarakrak ti pamilya abinukil ko. Ni pare Alex ti masabat ko Kasla na bartek manen. Pre! Sigamat gayam. Naggapo ka di ba na ni Jibang kagyo? Buwan pare. Sika, sa din mo tinagapwam? Nabartek kan sa Napanagijay pare. No kasta,
Saan ka nagawid iti Kalman? Wen pare, nag-overnight kami na nagsarasarita iti kabarbaro agayam ko. Kung nagtumot ngamin kan ka, sumurot ka, di mo ba't kayat? Anya nga eh. Imbis ko matulungan ni bakat mo pare. Dahil taki di nagbarbartag tararamidan. Naragsak tagbarbartag, pare. Ay, wen kayam, pare. Nag-text ka di kan ka ni Kelly? No basta. Sikat tinangtid iti number ko iti Lydia babae, pare. Uwin pare. Siyak nga rod. Sexy kan napinta sa papay. Dahil pare, nagpo daw. Amom, imaluti bagina pare. At ayo anapin pintas ngam ni Ronaldin niya asawa ma. Pangasim pare. Kasaritam to, kat ibagam adin ako nawawagan. Ha? Nakararti ka ba't pare? Awan di yung pagdanagam ta. Sa anak mo niya gipulpulong kini bakit mo? Iba't patag ko ti asawak. Ha? Kat jak kayat nga agaramid iti pagsakitan tinakam na. Ne, itay pa yung agre-ring ti cellphone mo, lakay. Apay adi mo sungbatan. Ang mga nooda na patag nga ibagaday ta umawawag. I-cancel ko man langan. Bye-bye lang dita. Ang mga nun ni Kelly mananday ta. Sino a Kelly? Jak man mo bakit? Inted ka nun ni pare Alex ti number ko kunkwana. Anya? Ne, apa nga intod na tinambar mo iti day ta a tao, no di mo matgayam am mo? Kaya't na ka nun ti makipagayam kanyak. Ala, butoy nga ro ta cellphone mo, tasyak ti makisarita iti day ta a tao. Saan ta in-cancel ko nga ro den? Di mo sayangan ti oras mo iti kakasta klase ti tao. Ti kasayatan kit dikat i-block kon. Tapno di na kon maawagan. Agpudno ka man kanyak, Alex? Sino ni Rosette iti biyag mo, ha? Rosette? Agindi di ka pailaang dita? Di ko nang siguro. Jack amo ti maipapal iti babae man niya? Agindi di ka pailaang dita? Di ko nang siguro. Jack amo ti maipapal iti babae man niya? Anya, di ka makasumbat tapod no ti imbagak. Nabasak amin nagiti-text na kan ka. Isumat lagayam adi ka nagawid ti may sa arabi. Tagayam? Naturog ka iti ayan ti kabit mo? Ay! Imbes sa sermonan lang, ha? Inkakitin mangita sa riti ka pagserbihan na! Tasak asawam! Di ka mo nagkasta-kasta papispisan ka dito. Ha! Dahil tari saan na mapasamak, Alex. Agsinatan kat makaammo kamatan iti biyag mo. Abay nga eh. Inananusan ka, uray mamartag ka. Ngam ti jakon maanusan, ti panagbabaim. Di ta ka manlangan. Christina! Ay, padum ka di kita awit mau. Wan tata, Ay, sa dino nga iti papanam. agawid ak pailaang iti lugar mi, tata. Aglablabos nga minan ti asawak. Jakon maanusan, tata. Aglalo pa ita, nga da babae na. Anya? Day tatipudno, tata. Inted na pa'y tinambar ni pare Nelson iti gayam ng agtrab-trabaho iti bar. Naimbaglangan ata saan akas kankwanan ni Nelson nga anak yo. Gusto takunam. Kanayon ngamin ang makimisan ni Nelson. Kat imposible nga agarabid day jay iti dakas. Nukas kumamot ka ni Nelson ti asawak. Ang mga nusan akas to iti kasasaad ko ita. Anya ngay. Kat ni Alex pa'y laang mat amamartak ti naibatog kanya. Ay, tinasayaat. Ikararagam ti asawam. Saan ngamin na mapan makimismisa? Iso akas jay ito ugali na. Nagalas. Di manaw kanugaya mo ni Mare Cristina iji balayda. Bakit? Anya? Natakwatan na kanu ngamin ngagbababae ni pare Alex. Ni, sino ti nakadamagam iti day talakay? Ni tatang, nakasarita na kanu ni Cristina iti agsapa. Una yun, di kasta na pasamak. Ay,
Naimbaglaangan tasaan kamot anak ki textmate iti dayjay a Kelly. Ado ti sulisog adumtang bakit. Ngam, agkid kidaw aklat ta iti panarabay ken tulong ti Dios. Tapno maya dayo aklat ta iti sulisog. Lakay. Napatag kayo pamilyak. Ket jak kayat ang madadael tinasaya at alinnangan tayo. Dumtang latta ti sulisog iti biyag tayo, nga makaliklik tayo no adda Dios iti puso tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo, iti direksyon Virgie Paclay, musika kan computer recording technician Dante Martinez, sound effects Isagani Bulliser. Isang sagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.